I am fasad no moyam ka urade a wo soro. Adumoyam ka yam kupon wa wo ben yan. Na watchi mu ina ode ya kode ya ba. Kawia ikra mia makwa kwa kansa na meba. Sania kwan susitia na nsuo to awia ya na bi fret yan kaman kwanta kwan so ba na rasania Nyankopon sikura ne ma na odo omo kodo omo ba aya da bura adwe ne nti ase so Woye konko kwa ne afa nyina mu aba besi ha na anyinam kwan so tu enkoko highway no na wo bi aka bono Amedru ba bia ni pada sani nsahweo na sa urade de ukona so de oba awi asem a wo ka kire urade ne se wo danase wo aya na dom ni na hu mobro na aya minu mienu se ade na mpana na samo kan ni so be soaya e won nsayam no ma ye na ye huntibo
Obama na bofo di anim na asam na bam. Ya seda na wasa de ban. David said, now I'm pona memem fama seda mano. David saw the nano fa be ye uradia. David saw be boy uradi na ye unsa ampa oyowura. Awie sautin kwamu na urade mawunwu na tachere madra bodwi moje di umu ofisania eya na waka ni urade ayama ena David bisa say who am I? David na wo bisa urade o say urade mene wan papa hwe akwa tsa mene wan Mobro wa fort sa me ne wan urade wo do mi sey David na no obi sa urade sa onukuto na awia wo bi ni nanimo adon kwa no yo hin kase I am for once as is we na ya mamre and the mano then you know boni din kaso yo ura ono kwa no yo hen ayimu hen jafadum yakopon wa kra de ma ya hom masem Awia ya da wase Awia wa ine ya da wase Say ya na wase ane yotiafo yenyi wa ya ne ye boni ayefo Father, may your name be exalted high above all things on this earth, even in the heavens. Oda sani tiebe so be kona so betumi aba na ya urade. Iwa amframana ebob no unim baabi abofri ba. Sanfra mani bobi okuno Sanfra mani bobi ontimi antenase Sanfra mani bobi ontimi ankajish You be no me na say ya ti ase ya aseda Jesus Out here, you ready bambo be na ya osa. Ono wo kuwa nipa ne ho masam. Eto da bi mpa na ususu se ba bi adre de wawu awie. Eto da bi na ususu se ba bi adre de asai. Ba urade a wo yi ni mafri asan mu urade o yi ni mafri amane urade o yi ni mafri nungwasem na urade atwitwa agye awia obi nshaw na momfri wo pemu
na da awurade ase awia wo bi nhyɛw firi wakomam na yi ne din na yɛ Jesus, I ain't you know. Nana ada asupiti kataso Otu wani na ya twe ade fitaa bia kataniti na ubisasa ya de ne kwan ya ntumi anyi wano adro na ya de ma no na ne wanto no ya de ma wo wa ye free je awurade aye bia ma wo Ejisaya ya de awurade asia na ya nim ne wa ye Udru asupiti pa na usanya ni pasi amobo Awurade twitwaje ya yadie mu Awurade twitwaje ya yamanie mu Ade ba kwa ya na ya menwanwa ne sa ye kwa abamu a emuadoma kase a chi nipa mere emuadoma bi keka nipa ba ya ne ye kwa ofa ya hudi ba Ana ya na me wawan Ana ya na bro adrenin tiasia so Mami enefia da obi a woni ni dakata sori obi a woni ni tifie obi a woni ni die awia ya ameka say ya mbo a ye kwayi na fridge mu Sadia na to ne na wo wu ya no ebi ato wote ase
awia wona otiase won awurade nyankopone won wa aseda enti na na awia me ka kire oseda awurade ase because we for there ade omone awurade wo aya atamuo Evra komam ni adwimu nyina kasa awurade ya dawase Mami ti onu no sa ya nyale wa o wono no ma ya duane die anu na me ka kire obi se nyame ye o because aduane a ye din no no de ma ye na nipa ne sa meboa na ye na dwuma den na ma ni didi am se he na mi bisa na samba ko sa brode a eya ukodwam na udu sika na akwa akoton brode na efri he osi ye dua na afifiri nam se asase no hwandia osewurade dia nam se wan no sha asase na se wa o madua ne ba brode ne so no gina ho hebe ana mbisa ne se banchi ayade wo fufo na efri he osi efri asase mu nam se wo de banchi dua keke ana de sha asase mu emere bi so na se koyi dua na dua ne senso enya wanwa Osoli a wosi nyame hu nye hu Ami awia me pese hu nyame a wayi wo me pese hu nyame a wo wo me pese hu nyame a wo ben wo Asa wo dana se wo fra dwene akoma mu nyina dana se Yana bibisa ni pa ne se wo se wadwuma den na ma unya ska ya da urade ase Ena mbisa se sika na ode kwoto ade no sika ni free hen oze ande omutwa ne wa burochire na eba nam se ade na omudi twa no eyade ade a na ade na free hwan wo bibia wasase so ina free awurade even atade na shaw no eye cotton ya de asawa ena de ye Je kana wutimu no efri asasim kana wutimu no because enade na mo nane ede ye ka no efri asasim Entina sa ka se na se esiwa obehu ane se dade no na pratete na dane nete efri asasim Enti ade bia ekura wo na bia awurade na ma wa seda bia ya da awurade asiye wate oti ase a eye privilege akwanya anu no bi ka tro bi se wo de obon wo mo na mbisa se book na yo Ahenkan no book ni frɛ ink na de tro no ink ni frɛ paper na o tro so no efrɛ efrɛ asase because ni na frɛ awurade mu and the Bible say ono ni ade nyina mu abakan awia wo da awurade ase adani ye Oya duane na sa ode anwugu so na sesi ocha na da eya mi bisa se moja na wo mu no eda Igwa da moja beda pe Ezo kira na firi ni pa ni mo We was say akoma na ntimi ampompi moja na mananya adwuma obewu sesia Jebe, asia wote no, there is something in you. Bibi wo mu a eye nyamisu. Anu te ya kai. The
Bible say oda sani kan ne awurade ayama wo na danase awia ya dawa seda awia yewra ya dawa seda awia kataje ya dawa seda wa mo sefo na mfa ya nye hanam amanese Mame, edu baabi o tamfo ni to yeso sa. But awurade twetwaje yen. Edu baabi a wo sunsun fidi ahodo, but awurade hwane ni na. Edu baabi na hwesa ni abayifo si wo pretia. Na hwe kwanya awurade fa so yi from ofidie mu a. Eya na enwanwa. Edu baabi a sane nipa bonefo esi wo preti. Sa wonu obi a wonye oye nipa bonini anante danka obe say yes. Yani bebra anante ndi yenimo. But awurade fa kwan bi so na wayi yen afiri wonsam. Awia wote ase awurade na ayi wo. Awia wutimi koba ya awurade na ya wo sa. Waka kire ni se miwura meda wase ne wa ya me. Awia ya da wase. Yes, you are wonderful God. Father, there is no like you among all gods. Asemo awia me kan say ye ne ntontom kan wo de. Na uhumobo na dum nipa ebisia for me call commercial break na mabasisia me call ba meto aso kopem se nunsia ebebo nunsia ba na me ne wadi nkra me din di konkroma Africa say we sorry ya ntumi amfa live worship na amre duty nsuo na na eto nti amancrofo na ntimi anya presence omo ntumi amba but nyame ya adom next week ya de bebro me ba sisia Ohima mianka mbojuma ewo mpem na asema yemre wo mpem pa o menua kawakoma to wo yam amaje herbal clinic esa enyadowa nyina wonomo esa enyadowa bi te se bema wayemre ewo mpem bema wontomenwo wo ema afemu nso amaje esa enyadowa bi te se asekeka wo ba wontomen enwo nso amaje behwe na watenete ede amawo se sei krampo na mefe dware bana so me ho keka me de se zongola chichi e na achimio dabi amaje esa ehunemu ni yare bia sempo webubu eguho anase woni pedue nyina ayemre wodane weni ede kire amaje herbal clinic wonomo ewo emfidie wo ho a wonomo ede ebeso wahwe ehu yare a ehaw ansa na wonomo amaw anwedru wobehu amaje herbal clinic kire kwan ewo odan aboabo any gas filling station no ene di enhweni mu frɛ won ewo telephone number edidi soyi eso 0244 877 840 anase 0205 045 655 ko amaje herbal clinic nanya wa yaresa asem kesiasi ewo safo asoromaso amenei abusuani da kotomojam maami Grace waboaten obanyansafo kukudrofo a abusuansi nkonwa na wonka ho a na ayese wasakapoma na wanwam na ba ni seni due mumayanka no wo tirimu odene anu nti otumfo atomfo hene na nakofi atumpin asoromaso abusuapani kwaku yeboa safo aduana abusuapani kwaku dua adodo na abone mrani friend James Ba retired teacher safo very reverend JB Dankwa safo reverend Dr. William Goldman Nyako openi kwame yeboa safo ene abusuanka ya de yaw ene benabo esi o menye yese wo mu maame wo mu nuaba wo mu soa o ma de nyina Grace waboa
aten wadaya wansori onyamfinhia aduonum enkron 59 years akwankwaja wadene batum pem eprabosumi ne da toso edumiensa ewo safo a ebe asoromaso anopa no nkron owi a obeye awufosom aman Methodist Church Ghana safo enu achi no oba akopa no krabe ewo safo amusieye na owi a wabenum ne sikasa awia donko ekopema numre no nsia abusua bako na ase som kwasiada bosumi ne da toso edunan ewo Methodist Church Ghana safo anopa no nwotwe apan simeduasa ekopemprem tobre na abusua twa ahia awia donko akopema numre no nsia ewo bia woye yie safo ne kwasiada so oba pani akua obema eye na ebaye owura yire Helena na na ye cha yeboa midwife and managing director Afrakuma Community Hospital Accra Amasaman odi Ahenkan Kwame yeboa eye asew Peace FM Accra ena Ahenkan FM sampanfo kan wo mwase ensamampam su akoduru uni wu a no abusua sa ma Grace Wabuaten aka Mantakus na me fa wukra nsie wadi kan ya duum ya maunantie due ene amane hunu Adwo we just many who dance and do man for blopa. Me try hunchu capsules. Abada why maka na be kare ni o. Hunchu capsules e wo hon mo a. En try ma prostate enye kese me hawo. Omanfo amodun so tentem. Mo amodun so so a ne mo yam ya. Anase mo ntimi nyonso kra. Bodun so so de mo hihye no. Obo ana de so no kra mu apai bienu na ya bese no ho. Obi so hon mo a. Dun so de tenten wan kan ho kra no ya dun so gu no ho. Ebi so so no kra twetwesi. Sa man hunu woni mo nyina. Ho muaye ene hunchu capsules. Me nua no mo ma. Ya mani hunu ba ko ya fichi kro mu nsam. Na me sei Araba Bazen pills aje me pa. Enti me kan forma mo. Sa wo kwa fichira. Wa ya sitimi hwe usa na wo ho meti. Eto da bia emoja ntimi ba pi dodo. Ana kra se bia na twetwesi. Ebi so kwa de emakra. Emoja ntimi ni mu afusa ne yie. Eto da wo kwa kra mpo no sa no ho kani be hia. Wo no ni afichi kro mu ha won kaye ni nyina. Eho adro. Ani Araba Bazen pills. Araba Bazen. Ena be ma wa your best man na opese wo ye no. Odan ko LB Amoafo. Na twumesi Kennedy Drugstore. Well Green Pharmacy. Mama Doris wa Asenfosu. Francis Mensah wa Asenfosu. Frank and Doctor Pharmacy wa Esekuba Dobem Brakwa. Anebu to afre Kurumpe for 0504 906665 and 0545 906665. Ago adeshimama minkwana boni Frimpong Enterprise adwumawura wadi papa che intina mani agesa no na munimi se achim dane ni mpotamade se wupe provisions pa duduo mato a agire nkran se na provisions duduo mu nyina ene electrical gadget ni nyina awo Frimpong Enterprise adwumawura wadi papa che achim dan Mandalina Hotel ase ope ana Frimpong Enterprise bo se eba bamba me security so dia cameras no 24/7 ejina so unia na me bepie mu aha no na ekọ na eba na ekọ na eba anyomani say ye tea tomatoes say ye frito say ye mo say ye biscuit say ye sunflower say ye detergent ana milo milk oh my god na ekọ na eba bibia wo pe sanitary pads and na padlocks bibia buzu say tam our Frimpong Enterprise adwumawura wedi papache ade bia wo pe ato akogu store mu no ye wonu doso po wa ha ehutwa eye papa ne boda form ma mu pe product bi ti say sugar toiletries milk drinks any communion one dey keka ho akogu mu shop there muni problem kra Frimpong Enterprise drink depot no ewo Mandalina Hotel Abronsan no ena ben pa friend ewo 0244 897 525 ena 0242 111236 Frimpong Enterprise ebien nkobata foforo ewo Achimda adwumawura yawo Achimda mobile total filling station ho yane GN Bank ena ewo edan bakum between Court Stationaries and Electronic Lane aye ben NIB Bank no eho de so drink bia wo pe no onsabeka na wo pe provisions ne ho nkwane ba de a ene ye wo new branch ewo Achimda nkwantanim inside the new market building aye ben Odan Secondary School ekwan so bi cha Odan School Frimpong Enterprise adwumawura wadi papa che Efia mi hu wache papa bra na nsen yade a me yade ye enya odunfo bi na che me kumi herbal tea anka sa brei adibone adwo me na aka ho asem ya na
ebia. Kumi herbal tea de eboa ema enkwamo woni padua mu gyan na so yie. Na sanya hoden ekutie nyarwa hodo a woni padua mu. Eye tea bag anopa bia oyi ba ko de tun so hie mu a minute be se du ekosi dunum entem no na wanom. Enwumre nso saa bere wode de wi a wo koda. Enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse. Oha hodo bi e woni padua mu no. Kumi herbal tea ebe afi ho ama. Hyano nso se oba pemfo obi o makoda nufuo ana akoda woni mfrinhia edu de edre wontimi enum bi. Ubenya kumi herbal tea ebi ato ewe bia oto nro ahodo. Kumi herbal tea Yesumo Herbal Center ensa no adwuma. Dr. Paul Kumi Minta daso ya no. Obetimi afre no ewo 0248 716402 0248 716402 ana 0503 785656 0503 785656. Kumi Herbal tea ana eye immune system support. FDA age adwadie nkratoi atum. Yes. Asa na de fia ye hrampa o. Ha, eye ban 20 na ma efia ye hwehwe hwamsa no. Eno so ye supira na. Eye JA ban ni na call limited. En wo mo de sa nyoma we nyina badwa so. Enye no nkwampo na wo ho medu so to ho no mo no. Enyoma ni se bebre. Niema bi te se dan na wo ho. Ban zo ne nan sai kwada nyoma ni ate se wan. Eye parazo enu na me de sie. Me do me fan fitira apoto bi de ni na afro. Na dia ba de na ahura poto bi di isi. Eya akasha no a na me de atu apopo bibre nyina se no bia papa pata susu nyina so atese wan no. Nansen awowo ni nyina mpayila. Uhu awowo bia wo fie ha bi. Medeta wo eye JA Bani snake reparent na me de atu o ma sesa no. Enu omo wo niema papa. Ban liquid soap na se wodidi wi amede ma wo horo won sai uhu ana. Ai enu aso na me de wo horo nchasi mu nyina da. Ene we die me di adanse a kira mansan. Fa no mo wo. JA Bani wo mo nioma no. Ubenya bi ato wo kuma se takra de tamale ho sunya ne nkokọ wabu ase boga odan Ghana Commercial Bank enedi enemuhye se wo pani do so po matu a ubenya bi ewo Kasua Winneba Road ho ankasa na factory no esie ma me number no na mfa nkoma ko nyima no no nso from 0242 771 650 ana 0247 576 643 me dofo na nso mudin ni body say eye JA Binding and Call Limited ja me dru ho sesi a driver jina na fa me ko obade ensa wom herbal clinic na me fa mani ko twamansa ko ka dienti a obi ade ne yade ko hono a won fa ne yade ensa mafie bi na onya na yaresa wo pani besi na me fa nko na so kwadwo ayaresa mo yade wo mo say yade bi a ha obi a wo kwa wo mbesa hwe yade bi ti say stroke hypertension fibroid infertility diabetes hepatitis hypertension sexually transmitted disease prostate cancer infertility and asempo udwale na wuti ho saa wuti ho gria obo wa kuhu mesra yade aka wato dem yade bia help bia wudi kopie mo obade ensa wo mu heba clinic a wo mbeti ne te say ye yefunu yade ana wuti pai wuntumi ngo bema ana oba ntumi ngo oba wo ne bema da wo wuntumi nsane wo bema wo de boss wa no agemu yade be ne ha wo wona se na atatai ana se wa honhono moja broswo ana wuni moja wani ase ye fitaa say ye nkrodo yade bia help bia obade ensa wo mu heba clinic timi say te say ye 100 cedis 120 150 ekwesi 200 Ghana cedis obema ho adura kwa akonom ama watimi anya wapom di amapa na se wukoyi folder wukohu doctor ye screening ehunu ba bia yade ne hye ni nyina ye free bitwika wo krom ha obia formation ya ne ho adanse enko an odie doctor no yade wa bene kwana kwaja yalehwe obade ensa wo mu heba clinic ewo achim odan ada a eben masalachi so mills wonom pe number no 0532333372 Jawa, take it easy. Why you do? That's what they say. Ahenkan Akan, number one station. Right with all the hits.
Check out what I drive on Ahenkan Akan. We are
Your daily dose of energy. With all the hits. That's right. And I brought you much today. Are you the more deaf? I don't go on 9 years with your friend or branch here. About China, if you had 29 minutes past 4. And I'm quite if you had said yeah. They're quite so brown. About Saturday is Swabri. I may do my bad this week, by this time, not just say you war. Nah, yeah, mamma, yeah, nana, ye bibia, Udia can't come your boy, Nasi, Nimpon, not your queen. Eba Bushani, Nada Yako. I was Safo. Safo no, I was quabre no. Enti Safo for the atoyeni. Yeah, mamma, Helena, your boy. Yeah, mamma, Nimpon, no. Yeah, man, Yako. And by forces a drama and Fuswa. Yeah, near Kayano. The car Friday, na me Kaya. Diana Becono, Air Boy, Yan can't come your one Nasi, a grand Nasi. And I can't for Yana know. Now, Ghana focus every breed. Yeah, remember. It's more about Center for some country. The community about Tia Diaba. About your tea, where you have been as I no more about. In order. Order. But you can't catch us a community about tea. A boost to immune system, no. A Maujena will be in each naso. One can say to me, say yes, Ujra on 9 so far. Why, dear chair, no, I am ready. Unti me yave, unya kumi hebati. Emrantia no maba wanum, enkokranum emrewanum. Enkwadakra from 12 years going. Omusu timinum TV. Tiwe in yama pano. Tiwe in yama sugar. Tiwe yabone raw. Eba choko pharmacy shop heba shop na kwako jibi.
Ebebo. Dr. Paul Kumisi Fredo 0248 716402 and 0503 785656. Okoma Sarah Pharmacy Chuma Si Drugstore Amoafo Ochiniba Kennedy Drugstore Baby Abekobia Ebio na wakwa kope biaje Ebebo opa order. About your jam trading enterprise for some country. I am Mr. Mensa. Or more call Koto dance you near Manu Mabona Basso. Is your more friend I dance you, doctor? Because Sabana say Antonia Mama. Nah. Pasida ya udimotinti mana wonim ya yanso ena wayama tofo enti sa cement na pa na sebia open that door iron rod 16mm to cutter rod about your POP e fana dance oni e made masa ni nyane se obeko jam trading enterprise na wakwa jibi painting so de ye wo mu asorto nketwa ene akese ye ni baabi ase akemoda akamani junction e ona obehu ye ni yayi ene din hwe ene mo sabre yayi bie ni wo ha e bodo me ensape no de ato ahenkan because the maestro is here wait me a friend 0208 123872 and 024456 6880. O friend am sabi timi aka yemo na onsanka dance ho niema. Yayi na want to say. Yayi eton home use ho niema. E wa kama ni junction ho a. Bra want to say. Say obi a miemu kra yayi bebiem. Yayi biem kakra na me hwa de. Yayi biem kakra biem. David, vorum no mempe, bium kakra. I'm in chat taxi divers for 18 yina. Stagger meton catcher, or Tawana. I know your village be a quackwash. About you, sir, or your bearman as a wood, Timia. A yarn num hunchun capsules na ebeboa. For your prostrate enlargement, ebe crusino. Ebia yo bia ojunso frequently kakra bia no akwadwunso mate ba kun bia adwunso de who ko gina won so untime nwunso ba kun so from ko na sa na wo twe ho obeze obadwunso enso ema unya hunchun capsules sanso na se ebia ojunso o feel sharp pains e wo be mamu. You know, you feel sharp pains in your panis, you know. O can twi dia ya semba brofo ne dia ya. Eba cho uhia hunchun capsules. Sanso na sebia. Ojonso anemu achemienu. Uhia hunchun capsules. Umpo dia Johnson na makra uhia hunchun capsules. Eba cho Drugstore Pharmacy Shop. Bebia usabe kabi. Albia mwafo ewa kemoda sanso na nanatwemasi. Ochiniba Kennedy Drugstore Wall Green. Oko samia we nyina bi o. Ena Drugstore so awodoni na wa mutie me wa chiase Mark Dakon. Oko abi o sanso na Francis Mensa asinfosu. Mama Doris so asinfosu. Betimi a friend 0545 906665 and 0504 906665. Eba chobebre kope bito ne betimi abo apa. Ona to nyina di wa dance say ye. I mentioned Dr. Ben Blacko, Dr. Tisay, Dr. Tieme, Ewan Pianim Junction, Sawoko Swedra, a Hona Pianim Junction,
Damre doctor bi ni wo ha. A wo feel shield. Ono na owo aduro ye herbal center fie. Eho ya clinic. Ya resabia bi wo ho. Doctor ma we adura. Doctor mpacho me aduru na de ma me no me di asa. Kwabike ya brantie opebiano. Otamizuse ya. Ose wofa na me aduru na Dr. Bembra konde ba ya na ebi we. Asa. Doctor me pacho abre bibi na brantie ne ha me ofia ha. So mu nyina ho de asa. Somuya. Somuye. Bibeje. Somuye. Obibeha. Obibeje. Obibeha. Obibeje. Obibeha. Ya de Ghana forecast ever. Ghanaians has talked a lot, and there are so many issues here. Also for Elijah, also for Jack, the aggressive bugger is here. Never been don't cook ventures for. Yes, I know so. Your friend say, also for now say, Kaswa. And no baby, I'm more be dear Ben Ira. Mama, Bema be a Japadi. Ira. I'm up for making you the Yabotre. Hey, I some more Nakaswa with dear Nessie. Ose. Just a near Koswagana Hano. Amagana for Casaba. Yasemo. Nankamba man on air. Never man, boy at home by. So, I said, Mamma, dear Naira, and I dare not move it. Dear. Maybe I should don't cook ventures for 7 country. I want your tonsa and son no moose type, Yabro, your tongue. And Yana saw the wedding house. About soft drinks and alcoholic beverages. About your Casapreco. Then they are distributors. Your pebia. Now only your Barbie house. Your Sunny Star Prize are near Jubilee Hospital, Abuabo or Dame Road in this one. About Sabi Chimiaka. Now, what about Bejo? Bebana money jatete. Money jate say. Waiting me a phrase 0555 486-990 and 0556 252668. Now, watch your dear. When you be a bit to me about, I used to be. Okona say, Ebia pub now, and I say, Ebia our drinking spot. Say, Ebia a yebia buffy, the Barbara now pensent to a yako na kutim. I wish I forgot for the Agasayo. Ozofa. Ofa. Bokwa dia. Nyamiadum. Ozofa Elijah. Ukwa de udindo so. Ozofa Elijah. Ozofa Jack. Agrase boga. Hey, agrase boga. Ofa. We be abokwa dia. Nyamiadum. Allah. Akokra ufre. Send am din dos nti baby am fie no de e dos bebre. O kasa ni didem. Me I beni 50. Now go and me akua payment so 50. Na mbeta na achim mem. Achim no go na achim mem ba. O achim ayere bi achim odan. No. Na ayigwe no so ayigwe kuro benzo. O amfoga jana. Take it easy. Ubre avoga jana. Amfoga jana. Afonga jana. O kaji se obo yunaza. Sabe. Allah. I see. Edi uti ayigwe pa. O meti ayigwe pa. Kabina mje. Awen kode. Numa yo now.
Debbie. Your friend was saying, okay. Now the day. No more, you know. No more go from Africans. Of all your fun chain. Oh my God. The man Joseph Ghana was to say. Ghana for Cassa. Bellembe. Bena, what you chumina, oh, Bema, or Serrano Pebia, so don't Zako Japan. Say, when you cook Rumbaya. Not on Zaka. A man banning I what? Sir? Nukun Kobeya, or see Papa and Brother. Men checking yourself. No fear. No fear. I died in my pump if you. So I'm up for the more can be. Then it is also Oko. It's like a man. I couldn't you a brim. And I'm a far now Oba watch a care. Echo far a name kofa chia you make one fatia maybe a far oh kuru aquatin kwa ben nkurunda was nina. Oh, okay. One for her, one look as well. Angazamri, Madam Zaka. And a dear Nazi. And then drawing you a brabonum do upon abonum upon some media science. And upon I said, and I do. Okay. And I buy you when young Fishiano a Dionuncia. 26. Okay. Or Chuban Branty Bia, and also when young Fishiano Dionus so a Branty away. Mr. Mamnoon didn't come cacra. Okay. Hey, now come over by this time. No, so young come be a Chuban now, I so didn't go then Hokana, Shabranton Hoyan. Baba, I saw not in Zaka. You say, hey, now, Honam Pony. Nanny, a quiet baby, Medas. So Hana Beman who say, hey, yes, why am I at once? Nimoya. I found one Sangokan, didn't I didn't acquire them at the Ayra. Hey, I'm off for my Jimmy. Now, dear Barney say, no, who's about you? Nanya Branto Omocho in Asia, no moon sorry by say. Yan fa hon cho ani aburi. Na eto omodo omonsakan no omodi anko. Ene on omodo omonsakan no. Omodi anko. Omobu abayo na abayo so no ho odi nto no so gigine mu ani omobu no so sibnim be man ibi. Nso obi ade anyira so boy no di kan nsakan first dey from. Boy no dey na sambai. Ansiamba. A police for na dey omo agime si omo achi abayo na. Owo Ghana for mo mientie. No movies and said akwati way. Movies akwati kuro. Na ayira no se. So eko eduonu watwimu. Endo animbre na onam kaso abro no ayefe ne second. Na embre ne de na bo beye nundu mpamu anesa. Na sani abrante ne sini. Yehu ya ne se abayewa wanya beye mfi eduonu num eko eduonu nsiamu wo. Aben na opese one di enkomo kakra. Na enkomo no mpo entumi emfi ase. Yehu ya ne se abayewa no ede ne ho atwe no. Ende amunum ho na abrante ne hu se nsachira bi aba ne nipaduam. Na amunum ho no hu se ne bema eso ete. Na abro de ne sato ne bema no so de na ne bema no afon akaketewa bi. Pambro endi enya sema be miunu mpo na nimpa aye menya endi abrante yi kira abai we amini gira we ama me be man so ate na abai wa no so ne yi ano ne se me de menya hwe na enkomo mpo na besa me ni di keke endi esan se saade ebi esi painti endi enkofo de abufu ebi ebo abai wo na ebi deni mu na ebi twe na basa na ono so eto ne nsa endi de ba ne se e wo se ye de abai we ekoma police fo endi efiti bebi asam ne si ye ekopin bebi a police fo no bia ne woni de endi ebo de abai woni GB pa na abai wa no so de bema ne hundwo oto ne nsa ebro mema no so yi enti no de hu ane se police fo yi apie prekope age abai we afi edom ne nsam enti no de ane bema yera ene de yagidi se oma bema ne yera ene de omo nyina ewo a police fo akache sa na yera no sa yera ayira sigara yera esia okofawe oze okofawe se bi abaya ro de akofa ne malam we chese wan o de ne saka on na yira so obi obi on saka na yira na ka police fo die bi yira se bi atam da so ba ko yira ji se bi abe wa na aza na duro na saba ne sa no na we die edi esra mu se se na mo abo pampers
Mesa ona wa bo pampers. Say dey be ya bibi nyira. Ayira o. Sa? Ayira ndesi amba no na nke nim se mba no se ba fe na mba no susu o ade kura enso yen. Na ayira. Enso yen nti ade mba no na ade agina mu. Ndesi amba na enwa wan se oba no so e Ghana ni o. Brofon de abefra yen. Oh. Omo nyankrofo bi. Ade mo aba omo de abefra yen bay. O de ena story am fa ba kun we ya na ma mewra o be mfa bi o. Me dia na me nyin na dia sama to bone o. Me da ye yere sumna. Ah. No, be ma na yira sese. Na ye fra wa ye bi. Manya mai. Enti, wa bra jenim. Se ona be ma yira pa nka be den. Ase. Ona be ma yira nka be den. O samanya wi, se adum bi kura na aso me so. Ose. Adum bi na aso so. Kabra, Ghana fo bi sa se. O ma yira nya adum bi nya butre. Ase me kre. Kabra se. Adum bi na aso so. Sese. Na me abo a yi ha obi afu so. How sese? Oh, o si kasembe gina yi. Obi nya ho. Bibi abako kama ma. Mitie. Bibi ate se dey. Oh, I don't know. Na me ka se bi na ho din. I don't know. Why na kata? Obi nya opportunity ahwe o ma memo na obusuafo yi. Sese. O sese so nkofo obi ba enko tietie na enko yi chop money ni me yemse. Kwa Brazil Africa so. Ejara mesuma wo. O ka so na sem ko ba nche. Fa kana me se wo a. Upe kura metimi ayi o camera neni. O de. Metimi ayi o camera neni. O kwa no ama ya alato ama o. Alato ama o de ba. Beti bia na mu nya din. Kaso de o ko so ma o ni edin. O fi kaso a obi o fi kaso bia ni nsheda. Ese ama for me man na yira o. Oh. New terms aba. Dem abako. Abako be 1992 93 de. Ene bae. By okay 96 bako jona be mada kuku bi mu na na pimo eyiska agunji ni aye babra ni na aye ena e fiada ni na so ye mera ho se obi be mayira because we taste e won pa na odi ayira na ye si weekends mu ene kosi weekends mu na wajapa dia ayira taste e won pa na weekends so ye den yin na kosi bizan ma me onu zozoro ma o hwa babra chama first time we dey cobra oba na den ka ai ko abranti jumo bo kroma dem na bi ni ana wi yi anhima mba gara mamba ye wa munyina akọ abasrinku biwe ensan embra Ahenkan Ahenkan 93.3 so yatena sia gudie mu nsem na yedi Asia ene anwumre yi medin ede Joshua Kwabene Jenim Yosef Ejiria ka ho afei Bani Tomauli Daniel Denchi na Raymond Ashete Rat omo produce show na bibia enso akokama ede amaye yedi aseda Emma Afrakuma Community Hospital se hododo na se oyare a bipie mu Elgan West Municipality ni mu Stadium Road honom na obehu Afrakuma Community Hospital eno ntine bre na afi beje yare sana bibia nso enko kama enfama oba your nurses afi midwives any doctors ye train om ye ya inkomodidie mu any interactions anu ombenya before ans na de do na kan okrampo no e ma oyare ne be 60% etimi yira na bibia nso enko kama edima obepie mu Afrakuma Community Hospital your OPD your lab theater labor ward of children's ward no ebi Afrakuma Community Hospital inti enei so hondo do dia ma Afrakuma Community Hospital enyo first source ye dwuma 24/7 yempon etwon na etete wo ebonim kufu unhu ni a onye unhu babi a onfamfa fa be pie mu Afrakuma Community Hospital be hwe yitwuna ede amawa bia enso emba chire biu upen chire ma asimidie ya oni penifo ndi nkomo number isu 0597 005963 0597 005963 na one Afrakuma Community Hospital enso edi enkomo na bibia enso akokama
ede amount na mayenhye nsem na se emfremfri Ghana Athletics emu na president edema Ghana Athletics no ni din ede bawa Fuseni ona wakasai osi sia de the initiative biaba ebeboa ma fe Ghana Education Service na fe Ghana Athletic Association no bibia nso akwe dem na yenya enkwala any school fo a na se athletics no mdo mu behiem na yayi wo mo era kopim wo Ghana Athletics mu na bibia nso akokama ede amaye athletics mu boa Fuseni nkomunie and executive board meeting na I did back a PO board meeting better say energy yes for a year to come home and the informal collaboration and partnership to develop school sports and in general to develop athletics in Ghana and to give me a board meeting on your book appointment with the Director General of Ghana Education Service, Dr. Ahenkan Akan, and then you're lucky, yeah, say we are available and to say everything about Embra. Na also say that is what they are also planning to do. They can say school sports no they are kuma super and they per se any more in Yabako and develop school sports. They develop school sports as well. They develop Ghana athletics. They develop Ghana athletics as Ghana for benefit from it. Now me can say young kwa ebeko solo will have limited achievement on the solo on Subenya but say Kaboma we're going to have a massive achievement in the especially in athletics from basic level to the senior high level. We Bawa Fuseni Ghana Athletics President Ninkomo and the Abano Yempiemu or Bol Bokua Yefan Accra Heart of Folk never say die until the bones are really rotten. Enra and I dear AGM no annual general meeting every year biano a course and so maybe a trim Yakoba is 10 years 13 years now in Basso now send the Heart of Folk on your say your AGM no every year bia omoye Enra omo etnasi your meeting the mom guitar shares any board members edema Accra to Folk and so Asia clubs no actually baby the state no how to folk edu sisia na after the general meeting no na sowa odote me no ka said there currently a board member edema board boku a your friend Accra how to folk chirema enwa meeting na top form no there enya de bi asi e football mu da meeting na enwa to folk ye no e bi happen o Ghana da ewiase nyina krampo no na ya sa meeting no e 1 in a million e bi NC da na o ka chire how to folk supporters nyina and shareholders nyina say mo opepa mo de e club na asho Sano, Ombasha I ni na mahu se club no eda omo board no omakoma so na wasi baby out to folk adru ani enra se na AGM esi koye e chese out to folk transform ako new direction enra nyame na dom bibia ko ye enra AGM which is AGM are akin to any publicly listed company. One who start AGM, this part of the world for a football club, you see it in the West. Because for now, Jamina, Jawama, Akonya, saying the club name, club no Diakuma, and I percent the club don't call direction via Senator Divya Tobekai will achieve preeminence. We share the processes of resolution. We share the way everything was done. Bibia Chese, Senator Candidiano, ye percent House of Folk in ye. Modern club, a club, every stakeholder, every supporter, every fan, every sponsor, every partner will be proud of. And yesterday, I'm sure, one day we'll go down in the annals of the history of not just Hearts of Folk, but the history of Ghana football. So now, shows clearly Hearts of Folk is taking a new direction. We are current board member, Edema Bol Bokwa, Yefrano Accra. Hearts of Folk Mugu board no Omosan air from board Nibio no Papa Ndi and so APM Manuka said still now Ogusu survey as board member Edema Bol Bokwa Yefrano Accra. Hearts of Folk Yefi Hearts of Folk na for MPM o Munonom Enkatuakache Kumasi Metema Asante Kotokokuma Pema Apembeba na Ochina Omujina Kono Ghana Premier League no match day 24 ewo nana fosu Jabo Park Omuni Bechem United Eddie Ebony na onim say Hearts of Folk se kotoko games a neyi omabo ewo manim no nyama nheda nkwe emfa momo best 7 games nie oni nyina no oma wini ba kope no ye games baby any Gold Stars en January 3 2024 na sa dwuma de nkrumdie no ekoye edema boboku a ye fe no Kumasi Metema asande oko after that kotoko nkugo nko a eno mo edi ohwe kotoko eda best 10th ewo ye league log no so a enheda
enso ni saa na ochina game a omo ne Bechem United edi elbow ni no na Baba Yaya o midfielder edi maboboku a ye fa na Asane Godoko ochirema ewom se Bechem ne hye adindie e Bechem ho na enso mo de nneoma bibia enya den enfa momo omo ko game no no ne boy no ono ne boy sinya no omo bobo mo se na be ya ochina games no so betimi akọ nanim na nkunumdie akọ edi maboboku a ye fa no Asante Kotoko asema metimi aka ne se nyame adoma ye be wi ni enya den do omo mo no yenya win wo honum but me ne boys no how I ebesi afa game no with all seriousness yes betimi afa 3 points no this coming Saturday we no e kan bia so yenso betimi e win wo no we Baba Yaya one fence one ma owie no o kache boboku e fe no Asante Kotoko omo supporters nyina se ayade omo fa odo embra omo se nyoma enkoyede na so samrei na omo hia mo supporters na mo fa odo na fe support entire club na chi na omo wagidie se nyoma enkoye no e besesa na nyoma akoye for the fans no so e omo se nyoma enkoye but yes romo say omonfa lab no any support na the my throughout first run na omonfa beta echi say enyama enkoye but e go be say e betene things around very soon as possible we midfielder Edema Boboku a ye frɛ no Kumase Asante Kotoko Baba Yaya ne nkomo na ode agya no na empie mu our Battle FC omosom defender ye frɛ no Godwin Ohene Frimpong na Godwin Ohene Frimpong na okasai osi akanema Battle FC ade a achema babu ha ya na omo ebutuo na osanso ebo under 15 ni bi ochirema oso no de amanfo a omo na mo kase obobo a unsua de no si dabi ono de opa di sua papa ye osanso epebo na dachi bi no obese ne ball obo nyina no obese Liverpool defender ye fa ne Jurgen and say Virgil van Dijk see my very defender first name me midfielder me tradition me like say me oh me dependent but me mum the time e ya di bia say me the time sua de na me time abedia bro but me say me yet me Van Dijk Enti wei enso aye Godwin Ohene Frimpong osina kan edema Battle FC U13 and say U15 osino e mefura no transform ye ebe pim obe strike anti bia so akokama ede amano na Abraham Odro ono so osi akanema Battle FC U13 honum no ono so no obon game ono so cheche mi dream ne say obese that bi no from Battle FC achamaboabo oremu e Spain capital Madrid na kosi akanema boboku a ye fa ne Real Marie na banai no kosko service I be with me ye here Jesus name born boot beble adi beble le media aborema enti minyia mebo rema ko jina smena ka rema obia hu rema kro so ati ase erentine dani so ko mo mbofu na eminyina na ye hu rema de ye de ba de rema hinti Abraham Odro next time ya kan nyina wai na obia hu say yes Real Madrid Spain na okoma asem na Rema de obia nim Rema ye free on afedi na chiemu ewon kofon crosso na eden sam kakra no eboba no edi ejao Rafael Nadal eneyi oye tennis player na nim se enche na eye Monte Carlo Masters no enso enya ashase reporter yensa e kan say Rafael Nadal injury ehhye no anunti no report say Monte Carlo Masters a eba so no enya de ono Rafael Nadal ono nso begine mu akonkodi ewom na bibia nso akokama edi amano Liverpool na mewrai ono so mu wuremu Rema Real Madrid mu na omone omabrante bako enso awie ono nso mu de kitomusem sika be se 129 million pounds omni Real Madrid abrante a ye fa ne Federico Valverde abrante ne ball no onimbo paye na jeje club echirema abrante no be piem Liverpool ababoa mamefo ni bia nso akokama edi amomo enunti no
ka said 129 million pounds omdi uremu akofa Branton be pio no bibia so akokama e de amama Branton no 246 games na wabo e de mama no boboko no wa 19 goals ama 23 assists oye key player enso ma Carlo Ancelotti ni team ye fen eye Madrida yeri mu komoro enso e de abro Man City unim say sia the league no na say bebi adu no emu aiden pa ye omsanso wo Champions League game against boboko ye fen eye Madrid na ne eba say sia the Man City at there goalkeeper fen Edison Morales mbaka omni Liverpool papa ni Prayer up to now onjina mu ensi akanbio reporter ensa kan say we no a positive news ya da papa ye fen Edison Morales no or returning back to Man City bibian so akoye element likely say Madrid game do manim na for Crystal Palace game do manim no abrantia ye fen Edison Morales enso betime gire mu ensi akan e de ama City ya de mu nkomo no enso e de eja enra game bi akoso e England Stamford Bridge awon na game no enso etimi eto from the ko wiase no na Chelsea at na fie at Manchester United etwa na kanu ennan ama United o matikanu miensa after the game and head coach adema aye Chelsea Mauricio Pochettino papa friend MP odin komo kakra ejaye o si unim say sisi ade sa win ya enwa e bade momi esa sa win no aye standing point adema bobo ko friend Chelsea no mutimi cross gap no o EP on mu o se ka ba se 3 minutes na game na ba na wie no still na o person man chance still na mbetimi abo mumbo se go ndeba e na mpa go no enso ebaye onu ntino obo ne boys aba so se no a omutimi keep kama bibia so ekọ kama e de amo ochema onankasa ohia so ye calm ohia so ye clinical na o concentrate bibia so ekoye e de ma Chelsea Mauricio Pochettino ne komoni thing that happened today and should be a turning point for us to the team trust on the fans and the fans trust on the team. And saying to our player still 2 minutes, believe that we can score the winning goal, and yes, so happy because on the end was of course emotional because win the game like this 3 points for us really important because it was a must-win game. If we wanted to reduce the gap in between the team that are above us, I think it was so important. The point today show passion when is the 11 player on the pitch running and desperate to get the ball back and score goals. I think that is the passion that our fans need to see. I need to be calm. I need to be very clinical and analytic, watching the game, trying to help them in every single aspect on the game. And I need to be concentrated and focused. We are head coach Adema Bolbokua Yefrano Chelsea the Blues Ninkomo Enono Oyepe Eric Ten Hag and so aye coach Adema aye Manchester United na enra adie efa to say 4th minute Conor Carragher enya goal ma Chelsea 19th minute Kopama enya goal afi 90 plus 10 Kopama enya goal na penalty na afi 90 plus 11 Kopama sani goal baako epeswa enra abrante kumanya Chelsea for turn the free city no ojan naso ebo goals no miensa edema Chelsea bibia eko kama edamom Alejandro Garnacho ebo 2 goals edema United na fa abrante a efen Bruno Fernandes enso enya goal baako edema Manchester United. Now after the game no na Eric Ten Hag echema na ade ese omoye no ese nkomoye o park no so na ese nkom take right decisions na eboa na enra last go na buy no omen take right decisions na afei omen take na so nchema situation ye na eboa ya 90 plus 11 Kopama enya winning goal no at match Chelsea is that you have to do your job and they know their jobs. And then you have to make the right decisions. And they didn't make the right decision. We didn't react quick enough to avoid this situation. We head coach Adema Eric Manchester United Eric Ten Hag. Then come on ode about on this note. Yejina Eric in semiso na yedesia na Kokun Kroma Africans, the man with still 100% pure pumping power. About you say fita. Ya fie ye bae no ya ne reverend enu ntino reverend for the hu ma na wan hu enti ye jemu e de ma no reverend so de obe drive kama okoyina na nyame se me frefra won se mo de
profane ba reverend timi ba na wa bem no wa be settle case ne kama de nyame se na wurawuram na obi anso akoma atoni reverend Dompre me hu na che that minimum crowd program Sharon na mkase mi hu udi yani no so ho da ibi e wo asoro ho nti enje bia very powerful program nti Reverend Emmanuel Kwabena Obendo Mpre versus Reverend that become like as mo versus as mo collaboration with Reverend Kweku Nkrumah Fracas some work on din wana da bi minisa me eno ano no udwane minisa me wa ko minisa wa ko bi kan ana ofori eno ye brofudin no ifka we na ye na ma university am jeda mpe brofudin nti zanga amma me wo me na someone say nya brof minisa me na me ka say ofori Eric Fracas Eric in the occasion on pedi afa but someone you obi okay on some pebble for din in terms of mom do for ofia yeah every pebble for din no I didn't know you be see yes mo enti ya chair Reverend Dompre good evening to you one oyire prophetess Dompre right good evening na chia Reverend Ahenkan Akan so mami Apostle Ahenkan Akan Sunday no why correct me ya say what's man ba the ordination ni binti no me hu bia on the ball apostle Reverend apostle akwa we waso de mpa ya bechi ujedi ofia yeah aso dem o you final come back why you 10 cd enti waka mienu mama come here sir waka me sir o de category apostle Frank Kwesi Nkansa so ma come reverend Amanaka enti me campus is am the reverend enche bi obe bishop okay enti apostle Frank Kwesi Nkansa papa enyumre mi chiao mo Every afọ me ko commercial break aba sisi abidin di Kweku Nkrumah Fracas se wa fa mu ko na yaru be du muntum kura yesu bebrebe ya besi mu yi ana bra Kwesi me kunu pnia na epne se me fa ni nkoni krom ho ko ni malaria tete ne dodo ava one herbal capsules ene ne mixture ebubu yare gu for me monte ene mde ade asie mu se ba no koko yare ade a edura ohia ne ava one herbal capsules ebu adwuma pa na ne mixture me kira ava one herbal mixture so de malaria sro no kokokoko etu malaria se wenu mu ato awona de umpo mu ayemre bobi omodo so nya na drugstores any herbal shops your number 05544800062 ava no ye ALVA edro nya mapemfo nyoma ne banufo ene abofra on di fie dumienu wo ye malaria test na say positive a wedura ne ava one herbal mixture wa kimoda open dodo etu a obehu omo pepia sampedu omo Akim State College junction ne so aboaboman road ne so obenya bi so ato amwafo drugstore Kinop Pharmacy Ochiniba drugstore Akim State so Bosome Pharmacy ena Chime Wisaso KB drugstore ava one herbal capsules nene mixture peking crime FDA aje ejwedi nkrato yato Minia, odi otie me dasi abrawa no ama okraso enye promotion bia ni promotion papa no na aba no Festus Enterprise promotion decoder ben open quality decoders strong combo DXTV with 1 month free subscription na ewie yase akobama free start time decoders and also ne bema 1 month free subscription just decoders ahohoro bia na open no Festus Enterprise wuntimi nsane ho na eba no televisions a TCL Android satellite and terrestrial televisions are papa bi Samsung, LG, Hisense, Nasco, and in the Kikamu Bebre. Yes, I ebema CCTV cameras. Any air conditions are installation here free. Air condition brackets. Bibi bia obeto Festus on odi achedie ebekofi. Yes, I will wall mount size bia. Digital antennas. Any satellite accessories bia bi. Decoder wall stand. And your buso our Festus Enterprise. Sheshe Festus Enterprise actually quine. Ewo Achim Odan Onichu Messi and a ye animation. Festus ewo 0244 515849 and now 0269 305785. Festus Enterprise decoders any TV papa ahimfi.
I didn't realize her. Oh, Mr. Q, ni buha, femi bi wife. My wife go gum anymore asiano. Mr. Q, they say nyana. Take it easy. As a word for do. How can I take it easy? Ojam, ni busa. E ma sen enu mu kunu atoka ama wo mo. Ne ma kotoka e mu gam. Afa ni pedi machi e be ye show. Wo ma ni mu ha ifroba na no a. Enye de hia ni ye. Ko pe me dure Mr. Q ni bi banom. Na me hu sa me yo ba. Na man podi no bi firewood. E duru de hia. Enu an say why ya no jo say de suo to no wa sori ko. Ojam we dia no di o. Be say da pe chapa ke. Na so oba no so di kan. How? Wo ma yiri ewia se japade nyina. Na say e do na de no da house firewood a. Wonya hwe o. Kunlun Ghana Limited at Aroma. But di Mr. Q. Abey. I didn't know what's out of an come no di awamin. Say what be say. Jibi konom esa wako heba chemical and a pharmacy. Do also an wako Kunlun Ghana Limited. Our down call LB Amwafo. The Netrumesi. Kennedy Drugstore. Well Green Pharmacy. Mama Doris was asking for soup. Francis Mesa was asking for soup. Frank and Doctor Pharmacy were Esukuba and Dobin Brakwa. Unable to afford Kulun pay for 0504 906665 and 0545 906665. Thank you. Because you must say I like that. Ago Adeshimama Minkwana Boni Frimpong Enterprise Adwumawura wadi papache intina mani ajesano na mini say achim dane ni mpotama de se wupe provisions pa duduo moto a agye nkran say na provisions duduo mu nyina ene electrical gadget ni nyina awo Frimpong Enterprise Adwumawura wadi papache achim dan Mandalina Hotel ase ope ana Frimpong Enterprise bo say eba bamba me che security so dia cameras no 24/7 ejina so unia na me bepie mu aha no na ekọ na eba na ekọ na eba anyumani say ye tea tomatoes say ye frito say ye mo say ye biscuit say ye sunflower say ye detergent ana milo milk oh my god na ekọ na eba bibia wo pe sanitary pads and na padlocks bibia buzu say tam our Frimpong Enterprise Adwumawura wedi papache ade bia wo pe ato akogu store mu no ye wonu doso po wa ha ehutwa eye papa ne boda form ma mu pe product bi ti say sugar toiletries milk drinks any communion one de keka ho akogu mu shop there muni problem kra Frimpong Enterprise drink depot no ewo Mandalina Hotel Abronsan no and a bempa friend ewo 0244 897 525 and a 0242 111236 Frimpong Enterprise ebienu nkobata foforo ewo Achimda Adwumawura yawo Achimda Mobile Total Filling Station ho yene GN Bank and ewo edan bakum between Cold Stationaries and Electronic Lane aye ben NIB Bank no eho de soft drink bia wo pe no onsabeka na wo pe provisions ne ho nkwane ba de a ene ye wo new branch ewo Achimda Nkwantanim inside the new market building aye ben Odan Secondary School ekwan so bi cha Odan School Frimpong Enterprise Adwumawura wadi papache Abina, yanitam yankwai. E wo se me kope adro no mu. Me nanti kakra na mabre. Awati egu me so. Me so me ntiapo. Maye hojo. Ma posu tutu me. Me chinkase ye me ya. Me ntini mo twetwe me ankasa. Iboye. Ah, na awafo ade mo so ane. Won chenkra ne ebe yo. Yantiapo. Na anwum ye. Me dia je. Na heba fo ya wo ye na heba mix ne na fever mix no. Wo mo de adufufo bia badwa so a ye fra no na Ibo mix. For general well-being. I don't asam yare yo. Ambassador a betumi adwumaden. Na Ibo mix no eye ma wo bia ontumi na. Anasa ne honam ye ne mre. Etumi anwututuo. Wonu mu akenkan. What yes wo na akro no. Na yenu matuo ye yentumi ni din so e. Enu na mo behia na herbal powder. Ebesiese mu nipadua no. Ahoɔden bɛba. Na aduane bɛyɛ mo de amama tibi adi. Na herbal powder. Na yebenya bi wo he. Enye na wo pharmacies. Herbal ne over the counter shops. Dodo a na Herbal Ventures. For 0244 774 206. FD aje edwede nkrato ya to. Jawa, take it easy. Why you Don't
Enterprise, the Comrimri, what? Famna TV. Tell you, say me fit a crowd me ya wo kro ma me kro ma sam ma wo we for you be si onyip no na ma ware no me chin ya si mu bibiara me shi obi ote da oware mpoda inti sweet teacher wudo na me nya wo Nati more besi awara na menyo bako
Into sugar trewudo. I am fat of boom. Insurance if you're no friend. The Mara no one of your friend. I reckon you feeling your power into the Namando, yeah. Inside the knock of which you are more. Yes, Civil Brothers for this one. So, Jamie, Edre Fiada say ya. Oh, near Quana Boga like a crack. Are you wepa? Civil Brothers. I didn't quite be out of Bremo. Bremo's a night disaster channel. It's just one bit to be on the board.
Nana ya yes abanabe sojabi abewo obi abare yes abanabe sojabi obi abare yes abanabe Eba jana if you dan chebi at the common question baba. Bansana no once eya medu kokrom. Edu weekend say ya eya dey abekwa kodidwa agu ho. Se echena nom odi bibeye mpusu echena no pa se bia kodidwa kakra ba begu a wose mu ba bia obeden obekọ eno ane se obekọ Frimpong Enterprise so atiase here udruwa ne opese autobia bi wo ho na wadidwa ba begu fie se ne be yankwada na ni beje se drink crowd na opese otwa betimi akọ yet on soft drinks audio yina eni nsuo no bottle waters eba jo bottle water bi a opebia brandy bi a opebia bi o uye so na se bi a ope cooking oil eba jo your type bi abi ena mackerel eba jo tin tomatoes ara se bi a ope biscuit toffee adi bi a ope atobia ope pampers bi di ama ba no sanity pad ni nano aya Frimpong Enterprise adwuma wuradie eba jo cosmetics items ina ebia na ope pomade and as a spray ni nano kwa sabi timi akabi o grand front of Madalena Hita Akimoda betimi a friend 0244897525 and 0206 473953 and 0242111236 Ezia so de ya bie Frimpong Electrical Shop Antisebia na open light honiema such as electrical cable, maybe your light bulbs, maybe your lamp holders, and then your kicker multi socket. Adibia open light will be about Johnny Yanis or Beko Frimpong Electrical Shop. Jumura about Joko Ebio. Now, what you dear? Fine now, partner, sir. Open fire greatest. About your standing fan, ceiling fan, Nina, you told me. Only an insult so. About your liberty. Lane him open. And you could an store, so no. And I just a dear name share. About your beating me on Friday. 0244897525 and 0242111236. About your Sir Udru New Market wa ya be store neba console ho also be our bad to be a rough from Pombe me amount Sakabi. I don't tune in this also. Ayatium a Jumura Bakumpe were deeper panache. About so Sazona Mobile inside GM Bank football anymore. Ya no more and a cross. And NIB Bank now. Close to NIB Bank now. And Nigerian Bank football anymore. A horse you be about call. Now they are Barbie this house. We be our bad to be a hot in soon now battle. And I said drink now battle. Anything about drink be a beer. When him say your entire colleague drink about you. About the so deep birthday champagne moon in your account there told me. And the Abraham this house. Jumura. The child know you know. As you were right, and so do a good pa. Remember, we not that good evening. About Chubibri, I've one prayer and herbal chronic. A part about him, no. I'm assuming can't you say, ya dear be now how ya dear be do crow. Ya dear be at it. But more than so near bedding south. So I tell you, about Josebia, ya dear be do be out of Farco. Open clinic be herbal clinic at the Naco. Near Quaquasani idea. And run as I wouldn't be about one. About your baby, Susum near Nizuin as I idea. A banner set typhoid.
and I say stomach ulcer, maybe fibroid and a hobby, any spiritual problem be hernia and a juju be and I so be or hepatitis B ni nano, you hear and say the beba, or the neba, I are sour. So I tell you, ye near Chiribia, Ewa Kimo Daya, Akimo Dabo Abu Road Neso, Akim State Senior High School Junction Hall. Close to Pipiasian Purdue Enterprise. The head office inside the hall. Who bet me our friend 0554 480062. Now near this house, where near more now won't talk. Sans I won't talk where himself. You all say Bebo. Why you free? BBM. Africa. That is a mirror for you. 32 minutes past 5, and then Fiada, dig man. I don't shake you, Okakra. And then Susan toy. Yawo. It is Aqua Backfire, your daily dose of positive energy. You are here with all the hits. Aqua Drive. Just to see the Tikai. Ahenkan Akan, number one station. Okunkum Africa. Give it to them. Amo muchuka kwa chiasi na mamajo. Mamenchia echira sofo. Echira sofo mo tese. Edi we de oya baba we fida. Ena wanchi for mo tese swabe. Amenchia kusifo. Ena antianka mankwanta. Eda kwa kumete onkache. Eda kwa kuati anka mankwanta mabo. Eda bajo e. Wa ubeji adi bi akacha nsa mesemechi ana. Amenchi akemanu mase. King of Grace members ina. Nana say eya sorpeni. Sanso na secretary. Ya ba mu ina da gudi bi. Eno sofo fori. Ona na yire. Abi ya do ma Sunday ye ina yeso. Eya shia o never grand o. E ho na ya me ba sorry. Ya do ma se for mu shia e. And now common question no a simple.
Drive on Ahenkan FM with Kwaku from Africas. Question na producer say me misa say wada no patutu pa na wa sorry o sorry ya pesikani a owo mantem no gina o gate ho o bisa say dia no nye ma wan ka obeka dey oh yeah ebi anadwumu ina wa bompaye sa se urade nshila na o sorry anopa tututu sikani ote o mantem ho o sorry ya no gina gate o no bisa say dia no nye ma o ba jawa abeka de wa ga abeka de wa abeka de oh wafa Semena ma sorry ana patutu na me hu skeni o mountain pass o gina me kwan no asimi bisa za kwan afa so we skeni no aja we di wada horoma on chero that go sorry ana patutu na billionaire like Bam Despite yana na kwa Despite na wo gina o prano o bisa say de na me ma wa be ka de me ba try can drive. Udi ni baby akase free. Mama ya mkase fasina. Asede mama ya iti wan ka be ka dey. De ka de me ka chan de be di ka fa de nyame ase. Ti se ono yi na ma na be na me kwan. Aka se ko do ma misika na me ntum 20 ga na me babla go tuye. Almost ka be say. Oh mama. 50 billion kwa me pe. Abafo. About 4 years go paper. 0301944485 0554820910. About your way there cover question. Say was sorry no pa 222 pa. Koko yes can you or one man temo no jira gate. Obisa said there no yema. Wow be can dey. Maybe I try and can drive. We didn't baby our cash free. Quasi asene. Boko there. Quasi assembly near. Maybe I Jones where? Who's one car baby Saturday? Surely I know but two. Next Kenya or 1 month more. Oh, better from Coco. Oh, any money. No bizarre said, dear, no, your mouth. But your one car baby Saturday. I several. Maybe I try and can drive. Good evening, we didn't baby our cash every. Pejano Kakraman so for. Almost come say. 10 billion. Me that's it. A good bank, no. Don't go out with 10 billion. I go to more than. Obezo be heavy. Now 10 billion or the mouse is here for be travel. Oh, who be that? Highest money 10 million. 10 billion no, 100 million kwa do say. 10. O say? Do. 10 billion no. O gra say unim. 100 million 10 say. 1 billion. 1 billion. O say? Up 1 billion sa 10. Oh, Ghanani. I'm going to this getting now. I better know you be a my. A chill cross and ash. When I'm going to know. 020194445 0554820910. And if you are that, we have one question.
Let's prove it all night. Don't get so late. Say I'm sorry I no put you. Listen to what Oba te opron kokoko. Oko risk ni o te mantam na nimu ni. Eh, oga na ndan ya. Can you open na me yama? I can say no feelings be. I be beside it. I want how you embassy wo. And how you munso. Me embassy papa. Me sorry no panam behwa. Kwame despite. Ana Hicks excellent. Ura Kwame despite. Kwame despite. No. Ura Kwame despite. Me da se pa nipa na efum. Ya no fum so ana wa che. Ana say President Nana Akufo-Addo. Nana Kwaku Williams ado. Dan Kwaku Akufo-Addo ejina mpon no. Me bum nkoto jodam nyame aso nanim sem senana. We do ada horomo. I will you cry on people into me, Miss Harry, when I'm gathered. I'll be free. I'll be free. I will to me, Miss Harry. Why no crab a popo? Now, all back can me say, see for a big creature from your when you're if I shine can't drive. We didn't baby our cast every. Show me you. I also learn a personal piano to our own. I want your class now, but first of all, I can get a small baby. Because they were about talking at all. Every father was working in our wife, a union, now a pure farm. We are not once and now come up with a country moody. What's the word? I Menam Catro. Menam Catro. Oh, because I know, Papa. And she was your car. Open 1 million car. I don't want to propose a Wuniaka. One down who know for nothing. Man can't do it. As if you're okay, I am bow. Obey you now. What no? Yes, I hear you. Misa. Most of you know, sir, not menka, and the medium is a menka, you, Nana. What I heard, ma. Come far so obey, or man penny or gonna be skinny. No man penny, there's so be an inquiry fast. Yet to Abama. Come far so be skinny, some be skinny on to me by press up a Acuñano. Sir. Now, who forms crack off for a party in crying adequate. Tina now, we do a my Mr. Pese o come on our boame. Na me so be skinny to sell pepe. Man do so bra. Tira me kwan se na be ya me nti eba na sana. Obe partner, obe bo, obe ma directions ne directives be for how you say. Okay. No kan ho no bo na okobi se ska bi na the scan nyina ma na scan shi na wo yende. Abone akwa ya de. Asa man for jam pa. Ghana for jam. Asem na aka na man for jam. Nyanti ase ni bedwame. Nyanti ase ni bedwam pa ba. Me kama na tatu etiefo asum se. Sa akonya we se beto wa ponzo pa. Na me de ni amefa ne se o de kwan ya ofa aso no. Bo ame na me so me fa sa kwan no so na mbeduru ho. Ayo ya ntimi nka. Oyani o muskani. Fadi akra beku. Me ba jo wan ka be ka dey. Eni e pese ehuru. Wadapa. Adopa tututu. Den no nsia. Obi ankasa ho da ho pron kokoko. Uko bia sikani o te o mantamonie. Ose, kani open na me yaba. Aza untimi nkasa o. Obetumi akasa o. Oh, dey na obetumi aka. Kwasa wo hwe etitrufo bi enum a. Jo, ebebo pusa. Ade na ebebo pusa, hwe ya untimi nka we. Ade na ya ade a wo watwen o, wabɔ ho mpaye. Usugu nyame so. Mamto ade, ge bia wa se ne pa na onti ase. Na edam pa, ge no wote wa na wa unity wa. Are ya da. 0301944485 0554820910. Is you grew with your ma. You go on to me carry. She, unti me carry. Ofa, me de metumi akasa o.
Me pa. Hey. Na won't me carry you. Me this kan ho koma chese. Se na sika bana e hwere wo man yi mu. Na sika fo bebra omo sika ahwere omo no nye easy. Se go go mu din wa yentum bomba betumi abo omo di sa anamon we echi etumi abo omo. Men ka yo bia metumi aka John Pentel Ghana Black Star. Na ko bisa di anamon na anamon no ko jiro na anamon na che a. Anamon no achi an kan fa no meduru ho. Anamon na che an kan fa no meduru. Kan fa no meduru ho kra. Za anamon no fa so na tene papa. Za my be show so ru akwan me despite. And despite media. Na hwe be bia kodu. Enye baabia o enye abrochiro o mai mu he ya na anamon na chi ankade no ba bedu the sun is shining high let's do it you have every time let's do it the best way that we know dancing high calypso now na do ne convoy kwampo de beba be su gate wa hwe ya ubedwane abo ayo ya bedwane o wo so ho poche awo bedwane o oh eno kra na do de she so oba opon ran hwe ubedwane o sanse na kunju akra na oba ontra kunju aso na ko yan ko be yesu gate ono ye meche the sun is shining high let's do it once again ala go yan e ka say me wo Western North region Liberty FM na 2020 abato no no ba be talk show radio ni so oba show ni so na yesi na nado ba masa o dem kwa ba bega me ba jo Ahenkan drive aboze again udini ba bia ka every man be duba na video na so me so de on fa me ba kun ko school abuchire mame over baba kun ko school abuchire eno na ope me da se abuchire je se abuchire bia abuchire so je abuchire ndi onya de ne twa apuya o de ne go abuchire na ba o ko school ni bia echira sem ha maza na yase president na akufo adoba Liberty or then time na me na me program spender me na mo studio bi oba na mo studio bi onye ti asa o ontena wo dabi oba na Eugene ne personal one no communication director Eugene Akoto Eugene Ahen ono na ane ne bodyguard na de akunya ndi kan bae onye ti asa o hu ne o TV so ano ti onye ti akra na nye ti onye ti asa nyeti asane ya ye unso yeti ano onyeti asa dabra ure studio me yam share shame ure studio akunjwa no kura di kan ba no kura ma ho popo because na me ne ye 2 pe ye 3 ni o twa Facebook no na me na Mystica na na wo studio send me yam si shame no na bodyguard no di ka wura ho awura de agwa be ba brown yo ba o na nipa egu fom ho kwadam panyi akwani so ina ma maza obi nya bebi no afa ja to me na 2020 about to ya ba me former station Liberty FM oh serious oye ekra on my say presenter na na ya team no my say o baby adie aza ja ba ne si ana mintirima ya mi on the on ba emu ode o share no ba emu ode pa mode we jan no this can buy wow oye na be kasa no hu no nkasa o easy mejira ho nkasa da wow yes say ni oba be kan nyina mo draft ego paper so na wo Eugene ho oh okay o nana kasa we misan question o sir and o go misan the question unya introduce ni wi a no asha ase 2020 no asha ase manager the question I go misan on point interview same year dabi o Canada no radio o kan wi a we o ba be ka chero no aka ji ene we di opio mi gate na na de kasama me
Oza ya onso so na abrosan ya de no ya abrosan 3. Oh, okay. 3 and is a high 2. Oh, 3. Okay. Na ne ho dem pa o. Na do ho dem. Cause o hwe wadi 80 years o. Oh, ne ho dem pa. Na so hwe o gina ho no. Then time no na che say or 76. Oh, okay. Say or 80 years. Say 4 years in here. Yeah. Until or 76 or 70. Or fro ne ho dem papa. Ho dem pa. As a jai. Na ai John Mahama de wa ma. Ai na buy ne vice no. My men no cry friends say. Na opoku Ajimai. And cry me na me host you know. Oh, okay. Yes. Na ya maza no so na ya agro. Jai, omumodru. Ya ti ana ya form falasa. Oze, omumodru. Na pe bia na ka. Na sama person ka untimi nka. Me na mka tire. You din kra bobe yoden. Blejai. Utimi uze tumi na ewura studio hall. Wow. Nadia wa sheska ni o man tem na hu ni se. Che, onu ga fini ka muzi a wo mo. Wo be ba bi ava. Aramboa. Na kro. Ozi wa goja. Utimi nkasa. Ade for me mo awo. Asa wo to mo ntem skani o man tem utimi se car se gufie wo. Ya ohia akra na otwam. Ohia wa onro ne gas won chia. Na wa sori anopa na ogina o gate ano. Ah. Den na me yam. Maza. Yam shia be show no. Okra wa adwen no be keka nsem bi atro akwa we yo baby sade na nyam ade. Be jane. Say. Na a friend saying papa ya Coco Board director. Coco Board director. Yeah. Your tissue CCA. Is it bibi opuniana? Yes sir. Yes sir. Oh no.